لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga penanggungan berhormat, amuin maalok tamo waktu ini serta amuin jibaja kasin program mesin dalam Islam tukban namuin kesalam-salaman mohon kanyo katanta mudah-mudahan hindi kanyo anong pamarigara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah harum ini dari Indonesia pilih guru na to kalasahan namun intag na po si waktu ini nota bingoy ka po kanyo pangagyan magpatuntong dahil na mga pamiyat siyang pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamagyawa dahil na Quran mahamulia kaya kami mapatut na to batukon nakabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dari niya waktu luar ini supatannya yang pengajian sin kita niyo amuin lauta doon ini nasabutin berkalak amuin salawat pagsalawat apamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago na hindi ang mga kapaidahan niya unuin amuin mapatut na to ingatun doon serta biadinin kami na to magpakaitan na insyaallah subhanahu wa ta'ala na irwal unang ako na to kalasahan in microphone amuin supaya lauta kapag bahagi-bahagian na to in nikmatin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pero nawin na ako na to kalasahan Syekh Abdullah Yasin waliyatafadal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an sahabatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Mga kamaw maasan mo mahamilya atay manghuran mo mag-aatod atawa mag-tatagad sin programa Sinida al-Islam uri may sad kita niyo tiyapagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini waktu sa mulia-mulia sa halga-halga hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala aminain malam Jumaat ini mga berhormat menato din nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ifon niya mataod di siya marista iwan di maitun in hisyo man siya iwan sa lago-lago nikmat dihil sin Allah ta'ala doon dua tiyapan jari niya ano na Injil ibang manusia yun kita niyo ano na yara niya kato niyo in-ifon niya iwan sin rasul niya iwan sin kakasin niya iwan sin naki niya din mga bangsa manusia ano na in panghuna to Muhammadan sallallahu alaihi wasallam maksud liyukhrijahum supaya kita niyo makagawa
minadulumati ilan mo dahin hakatigid luman mong pakasawahan dahin hakatigid luman sin kaawan mong pakasawahan sin amoin panghati kaningat. Mga umat Islam, in Tuhan na to Rabbul Alamin nagfarman halom sin kitab niya maha mulia. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. At tatkala ingkaonan sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala duha mga bariman amoin piarani Rasul ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam maun kanila sa laggo indaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hakitab niya maha mulia amoin ay yusallu alaihi daakon sila, daakon kita niyo sumalawat iban sumalam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian puasin diitaan sila bunantod Allah subhanahu wa ta'ala iban in kamalaikatan niya sumalawat doon ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na informan sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mga umat Islam berhormat, mga kekasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat ini maksud niya panglaggo hapangho na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban panghimati kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpahati hatungod sin ayat ini. Demikian hanasabot sabab sin amoin maksud sin ayat ini dahil kabidda sin panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mapinig na to in pag sabbot ta, pagsalawat ta, pagjikir ta kanya. Demikian way masadya dapat hanasabot ito in ini pag-angkat tanda mataas in katinggihan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ilang sin tampat niya bubutangan niya hakabuhi niya ilang sin puasin kamatay niya. Demikian mga berhormat anasabot ito binatod dahil hasalaggo-laggo syu'abul iman sana simpamarat saya as-salatu was-salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na pagsalawat ibang pagsalam hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhabbatan lahu ini maksud kana lasa kanya wa adaun li haqqihi ibang sin pagtunay sin hak kapatut niya wa ta'dhiman li qadrihi kang laggo ha katinggihan niya ha kabidda darajat bihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pagsyukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib sabab sin siya in sa lago nikmat sin Allah ta'ala kato niya.
Demikian mga umat Islam, bunantod tiapan diri sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinan sin Allah ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab linajatina, sabab siya sin hikalakpas na to minal jahim dahin ha atinagka jahannam. Iban sabab siya dukhuluna fi darin naim, sabab sin hinang siya sabab hikasud na to pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idrakun al-fawza, iban sabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam madauhat na to in katinggihan, iban sin paruntungan sin saluhay-luhay sabab hinang, iban hikadauhat na to saada sin kasanyangan karayawan min kulli abwabin, din ha tiap-tiap lawang atau lawayan kaniya. Karena benar to din pagkasih Rasul sallallahu alaihi wasallam aslun azimun, puunan sa laggo-laggo min usuluddin, din ha puunan usul sin agama. Fala imanun, di siya mabilang pamarat saya fa Allah liman lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayhi, bang bukuning kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam labi niya kakasihan, wa waladihi dinha anak niya, wa walidi wan sin dua mas niya, wan nasiyad sunayin ilan sin katan bangsa manusia. Nah, yan sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Surat Taubah. Mga umat Islam, laung hikadi ayat rahimahallahu ta'ala hasarahannya sin ayat ini sukut na habihi, sukut na longnya bihala habban sin karayawan falsukuan ini wa tanbihan iran sukut na pagpahati wa dilalatan wa hujjatan ala ijami mahabbati, dalil tanda doon subaytuod patattakon in pagkasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ujub farduha iwan wajib in pagkasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagsalawat kaniya. Wa idamu khatariha, iwan tanda in ayat ini selagu-lagu amuin kapiliguhannya bang katinggalan si manusia atau panglangan. Wastiqaqihi laha sallallahu alaihi wasallam, iwan sin amuin mapatut doon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga umat Islam, din mga mapatut na to amuin patatapon pagkasi ibang pagsukor haninat dihil kato sin Allah Ta'ala amang piyarahan nga kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin patauron na to in pagsalawat ibang pagsalam ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dayon nga karayawan mga umat Islam, mga kahadis-hadisan tungod pagsalawat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengkan Abi Mas'udin radhiyallahu an, dengkan Abi Mas'udin Uqbah bin Amr bin al-Ansari radhiyallahu an qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an faqala lahu Bashir bin Sa'd radhiyallahu an qad amarana Allah an nusalli alayk fa kayfa nusalli alayk قال أي قال رسول صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه مسلم. Amin umat Islam hambuk hadis riwayati Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu an in aginia dumatong kamu in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan namo ha doon kami naglingkod-lingkod kan Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an faqala lahu Basir in namong doon kanya Basir bin Sa'd radhiyallahu an guna tuod naraat kita niyo sinallahu ta'ala sumalawat maraat kami sinallahu ta'ala amuin sumalawat kayo ya Rasulullah fa kayfa nusalli alik dia din in pagsalawat namo kayo in sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam kulo in pamong niyo, pagsalawat niyo, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Muslim. Demikian kedua hadis tanda wajib atau sunnat muakkad yung pagsalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat yato manasabot ta ini hadis an Ibnu Abi Layla qal laqini Ka'ab bin Uzra faqal ala ahdi laka hidayatan hadiyatan haraja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam faqulna qad aratna kaifa nusallim alaik fa kaifa nusalli alaik dengkan Abi Layla lamnya yabbaku Ka'ab bin Uzra in aginya unong mawaya kakau hinduan ko hinduan takaw atau dilan takaw lamnya hadiah dirihilan ginawa longnya kamu dumatong nari kamu in Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi niya kulna in agi namo kanya dumatong kaya ingatan namo na biya din in pagsalam kayo mo ya Rasulullah na biya din isab in pagsalawat namo kayo mo sabda si Rasul kulo in pagsalawat niyo kako in agi niyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muttafaqun alaih. Matawad mga umat Islam kulang labi in hadis tungod pagsalawat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kauhaan taglima hadis kahadis-hadisan mamayta tungod pagsalawat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda dalil
in siya ang waktu wajib o in siya ang waktu sunnat muakkad lang sa mga ulama in pagsalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik fa idza kharaja falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma adirni minasy syaitan rawahu Ibnu Hujaimah fi sahihi wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Doon ka Nabi Hurairah natin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabda, apabila kumalong niya sunod hambuk kami sa masjid, laon sa masjid na sumalam siya ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan ngamong siya Allah maftahli abwaab rahmati. Iwan apabila siya gumawa sumalam day sab siya ha Rasul amna Allahumma salli ala Muhammad Allah iwan ngamong siya Allahumma adini minas syaitan ya Allah lakpas ko kaming ako din ha syaitan. Nah, yasin lawan tahambuk kabutangan sin salawat mang kita gumawa atau sumod proses diwan gumawa sumalawat kita bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma iftahli abwaab rahmatik atau wang kau gumawa bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hambuk fa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Hurairah raisab ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda ilayhi salam akhrajahu Ahmad wa Abu Daud. Dengan Abi Hurairah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam namo magsabda wayroon din hambuk muslim sumalam kako malingkan jawabun siya pagatungon ipajawab sinallahu ta'ala marikaku ipabalik sinallahu ta'ala marikaku inyawa ko supaya ko majawab in salam niya Bengkan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aksaruhum aliyya salatan akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharibun wa rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Dengan Ibn Mas'ud namun nagsabda Rasul sallallahu alaihi wasallam binatu'ud in ladhi awla manusia lari masuk manusia kaku hadlaw kiamat aksaruhum alayya amoy mataud in salawat nila marikaku amoy sila ipun mataud in salawat niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab ito mga umat Islam patauron na ito in salawat na ito apang ho na ito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta din siya bubutangan niya in masabot sa mga ulama in pagsalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ang itong lapal niya kaibanan amoy nasabot halong hatahayat damikyan ng kaibanan amoy haupo siya damikyan ng kautangan niya halong sing kauhaan tag-upat harkala in butangan sin salawat na to kabutangan sin salawat na to damikyan hadis daysad dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati salam wa hadha isnadu sahihun akhrajahu an-Nasa'i wa Ibn Hibban. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnatud aun Allah taala mga malaikat
Aon mga malaikat sinallahu ta'ala magtutulak-tulak, magpapanaw-panaw, magturis sa yahin. In sila ini magpasasampay marikako din ha umat ko sinsalam nila. Kanya ito mga umat Islam din ha mga balita si mga ulama bang kita sumalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pasampayon ito si mga malaikat magtupa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atin niya amoin buko nito maksud wajib atau wajib kita sudah magtupa tempat si Rasul sallallahu alaihi wasallam dito ha Madinah al-Munawwarah. Bisa nito di kita haula na to sumalawat Allahumma salli ala Muhammad pasampayon ito si mga malaikat pa nyawalihan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo ito mga umat Islam dayon ha mga hadis hambuok amo in laong ta tungod pag salawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian din kan Abi Talha al-Ansari radhiyallahu an qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman hati niya abuk mahinaat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinaat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam bukadlaw tibat nafsu yara fi wajhil basara qalu ya Rasulullah asbahta al-yawm tiba nafs yara fi wajhika al-basara qala ajal atani atin min rabbi azza wa jalla faqal man salla alayka min ummatika salatan kataballahu biha asara hasanat wa maha anhu asara sayiat wa rafa'a lahu asara darajat wa radda alayhi mithluha akhrajahu Ahmad wa ghayruhu. Mga umat Islamin hadis ini longta karayawan sin salawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam isi long yang kasalawat dari umat ko makaminsan salawatan sin Allah Ta'ala pasulat sin Allah Ta'ala kanya hampu karayawan iwan mapapas din kanyain hampu kanian iwan angkatun kanyain hampu darajat karayawan kanya iwan radda alaihi misla atau demikian hiwalik kanyain misal upama karayawan nito sin salawatnya. Demikian mga umat Islam hadis disab hi Aus ibn Aus radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jum'ah yasin dumini adlaw Jumat du malam Jumat fihi khuliqa Adam wa fihi qabadu wa fihi nafkhatu wa fihi saiqa fa aksaru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu ya Rasulullah kaifa tu'arridu alayka salatana wa qad aramta yani wa qad balayta faqal inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam rayaw-rayaw longnya mga adlaw niyo adlaw Jumaat sa afdal mga adlaw niyo adlaw Jumaat mayta in adlaw Jumaat adlaw kapapanjari apo na to Adam ilan adlaw amuin kamata kawapat niya ilan adlaw amuin nafha khulupun insang kakala wa fihi as-saiqa demikian adlaw kiamatun min dunya adlaw Jumat fa aksiru hatinya
na patauran niyo bang malam Jumaat adlaw Jumaat patauran niyo faaksiru alayya minas salati fi patauran niyo kako marikako in salawat niyo adlaw Jumaat fa inna salatakum bunatu din salawat niyo ma'rudatun alayya ipakita kako sinallahu ta'ala sumampay pasampay na rin sinallahu ta'ala marikako in kasalawat salawatan niyo kalu lang si mga sahaba ya Rasulullah dia din ikasampay atau sumampay maun kay mo in salawat na mo ini kau para hal ini kau niya matay na hati niya mahinang na kau uno bukog dakuman atau mahinang kau awo dakuman dia din ito sinwayroon na bisan kakitaan lang pa amra kumambukog sa upama hati niya nahanso na kau mahalo na Fakal in hadis sin Rasul sabda sin Rasul inna Allah benating Allah Ta'ala azza wa jal harrama ala al-ard hiyaram sin Allah Ta'ala ha bumi haraman sin Allah Ta'ala in bumi anta kula azsad al-anbiya anoin kaunon nila in jasad sin kanabihan hati niya di sila mahalo in kajasad-jasaran sin kanabihan maksud sinadi si Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya akan itulong niya simampay na tunta niya in salawat na to sabab in sila masira in jasad nila dia simbuhi rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim demikian hadis pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu yawmi tala'at fihi asy-syamsu yaumul jum'ah sarayaw adlaw gumua mata surah adlaw jumaat fihi khulika Adam ha adlaw jumaat kapapan jari sinapu na to Adam wa fihi akhbata adlaw jumaat pianaog sinallahu ta'ala dahin hasuga marita dunya adlaw jumaat wa fihi tibu alih demikian adlaw jumaat amuin kay maun in taubat sin apu Adam wa fihi mat ilan adlaw jumaat nyatay in apo na to Adam wa fihi taqumu as-saah adlaw jumaat lang niya maun adlaw kiamat lawon in dunya wa ma min dabbatin illa wa hiya masikhatun yawmul jum'ah wayroon din haka binatang-binatangan pagtumbu-tumbuhan langsin mga ulama binatang pagtumbuhiya malingkan illa wahiya malingkan insya masikhatun yawmul jum'ah niyumuka nagtatasbih nagjijikir hadlaw jumaat min hina tatlo syams din hawaktu kagwa sin matasuka din hasubangan safakan in kagugaan nila minas sa'a kalau kiamatun na dunya illa jinni wal ins malingkan in jin iwan manusia amun wala nyuka ati niya nalupa sin pagsalawat atau pagjikir atau pataog sin ibadat hadlaw jumaat malingkan long niya in jin iwan simbang sa manusia ada akong ingkatan kalingatang binatangan hadlaw jumaat pagwasin matasugami umuha sila kana kaingatan nila kalulubuhon na yung paglubusin dunya adlaw jumaat nan wa fiha sa'atun
hadlaw Jumaat aun hang kasasaat la yusabif abdun muslim wayroon di tulakon impangayo sin handuk ikon muslim bangsa mangayo hatinya tatay maun wa huwa yusalli saltain siya sumasalawat nagsasalawat yas'alullah sayan mangayo dua fa Allah ta'ala illa atahu ya malingkan hiri hadzakan yasin Allah subhanahu wa ta'ala artinya aun wakturun tertentu mustajab in doa sin kita nyo hadlaw Jumaat mga umat Islam amoyet to in tungod pagsalawat hapangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karayawan niya demikian dengan Abi Darda radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla alayya hina yusbihu asara hisu sumalawat kako ha tiap-tiap mainat sakara mainat makahampu au hina yamsi asara demikian hamahapon makahampu adrakat safaati madauhat niyana in safaat ko mapatut na siya ha safaat ko hadlaw kiyamah rawahu Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir dito kawakan na to in hadis ini mga barhurmat ya murah-murahan amoyatun in parkala dalil sin pagsalawat nato ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian mga umat Islam uno baha in salawat makna sin as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wassalatu ala alihi ibang uno in tafsilan sin alihi mga barhurmat ha pag-ukab na to hasambahayang na to pangayo na to salat al-musalli bi qawlin Allahumma Allahumma ini dua ata pangukab bang kita lang ta mangin dua fa Allah Ta'ala kunsi siya imana sin nasabot yatun lasak ka na lafdu Allahumma hati niya bang kita mamong Allahumma maknanya ya Allah ya Allah dia ini lang niya Allahumma di siya pakayon la tustamal di siya pakayon malingkan ha dua apa ngayo saja in Allahumma di lang niya palayo kalo di siya umian ayaw siya lang niya umian Allahumma ghafurun rahimun bukon diya tolong Allahumma ghafurun rahimun sabab long ta bukon eton hindi makna niya mangayo ghafurun rahimun lang ya Allah mangangampun iwan bayang ulungan sa magawa inkurik bisara niya Allahumma gfirli warhamni Allahumma gfirli warhamni Allahumma gfirli warhamni amo to na inkurik pangindua sa imana si Allahumma gfirli Allahumma ya Allah igfirli ampuna ako warhamni iwan kaulong ako wa du'a'u salasatu aqsamin in dua na to tuong kaginis handuk din ng mga dua sing kita niyo antas Allah jalla bi asma'i wa sifati ang mga kita Allah Ta'ala doon hamangang kanganan niya iwan kasifat-sifatan niya amo inilong niya habuk din hamanga makna sing kauli Ta'ala walillahi asma'ul husna walillahi asma'ul husna fad'uhu biha unantod aun ha Allah Ta'ala mga kanganan sampuna sa rayaw-rayaw na pangayo kamuroon doon kamubang mangayo lagay ha uno kanganan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Demikian ikarwa ginisin dua antas alahu bihajatika wa fakrika amoin pangayon mga kausin kalalagyan hajat mo na yasin long mo patakul anal abdul faqirul miskinu al ba'is al jalilu al mustajir iwan sin duwain nyata atau hikatu antas ala hajatuk hajatak artinya mga ikaw sin hajat mo wala tudakkir wahidan min amrain di mo sabuton in awan waktu di mo sabuton in dua na sabot kakain na. Demikian mga umat Islam in panagnaan long niya amatun akmal labi sampul na dain hahikarwa iwanin hikarwa lawi sab sampurna dain ha hikatu pangindoata na apabila lang nahambukon in dua mahambuk talong na in parkala in dua amoy parkala tuo ini in tu parkala ini amoy ito yung kaunan niya labi sampurna in pangindoata bang dahon ta intung kaginis sin dua ini amoy nilong niya hadhihi ammatun adiyatun nabi amunin pagkataan long niya pangayo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi du'a alladhi alayhi allamahu iyan amoy nin du'a amoy hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul umma amna'in radhiyallahu anha kan Abu Bakar radhiyallahu an. Demikian sebut ilongnya in ginisan sintu pa ngayo pa Allah Ta'ala bunatun kala fi awal balamtu nafsi kathira wa hadha hal as-sa'i amutun munam ambuk ng mga dua amohin artinya ya balamtu nafsi kasiran na anya kung ginawaran ko sa taud-taud anya naam atawalong niya wa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant ini long hasin anuin ang mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala hidayta niya long sin mga ulama long niya inta ngayon ka Allahumma inni nito maralong nga in kanganan sin Allah kasyaman tagsiyam inni Allahumma long sin ano qala al-Hasan al-Basri Allahumma mazma'ud du'a وقال أبو رجاء الأطاردي إن الميم في قولي بنانتو الميم اللهم فيها تسعة وتسعون اسما يتو نرام إن كسيما تكسيما سن الله من أسماء الله سبحانه وتعالى bangka umyan Allahumma artinya akan itong kamatawaran doa at tagnanta dengan Allahumma hapangagad taha ayat sin Allah walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Demikian mga umat Islam, mari kita hanasabut takaina in salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuna nakabutang siya hakawa ang tag-upat parkala bubutangan na in mga bubutangan sin pagsalawat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam amoin yata'akkad talabuha imma ujuban wa imma istihbaban muakkada artinya in pagsalawat na tuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam in hukuman niya aon waktu wajib iban aon waktu
sunnat mustahab muakkad, sunnat muakkad, aun wajib, aun sunnat muakkad. Dain ha mga butangan sin salawat Allahumma salli ala Muhammad, dami kiyanin siya mo na inin sa laggo niya, iwan sa kusog-kusog niya ha salawat fi akhir tashahud, doon ha kahinapusan sin tahayat ta, hati niya tahayat akhir amo inin sa laggo sa wajib in hukuman niya. Demikian kan Imam Syafi'i rahimahullah, rukun hat wajib, rukun sin sambayang, rukun sin sambayang in salawat ha Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amo inin wajib in salawat hatahayat akhir, sibu da sambayang mo sunnat fardu hatahayat akhir wajib in salawat. Nah, amuk butangan hikarwa butangan sin salawat ta fit tasyahudul awal, atas tahayat awal, artinya bangin sambay mo 2 rakaat panagnaan tahayat, bang upat demikian pa sa duain tahayatnya. Nah, kay katuo as-salatu alaihi akhirul kunut, salawat ha Rasul SAW kay nampusan sin bangkaw dumua kunut ha salatul witir mo, bangkaw ubos magwitir ati niya magkunot ka in akhir niya salawat kambok bubutangan ha akhir kunot singkitan nyo ha tahayat salatul witir. Karena yung jamhur ulama yung pagkunot nila sakawa sila magwitir, doon yung magwitir in Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin sambayang witir, wala niya kaya tinggalan luhay niya luhi, maka minsan da amurain waktu pag hajjatul wida si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na siya nagwitir ha waktu sila ha Muzdalifah, kataan waktu niya kahawa doon sirura ha tulakan ha panawan ha hula siya haway ha pagbunuan, di niya katinggalan wala kas kaya tinggalan in salatul witir, salatul witir. Ma'am. Demikian kaupat di salatul janazah ba'da takbiratus saniyah, ba'da takbiratus saniyah, hatinya sambahayang janazah puasin takbir hikadua, karena bang kita ni sumambayang janazah tumakbir kita Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar Allahumma salli ala Muhammad, hatinya hikaupat butangan sin salawat sin kitanya. Hikalima fil khutbati ka khutbatil jum'ah wal eid wal istisqa wa ghairuha, butangan sin salawat tay kalima ha khutbatul jum'ah ya sin gonsum yaon iban sin 2 hari raya haji, hari raya puasa, iban sin 2 sambayang pangayuulan karena aun hutba niya aun salawat dito ha hutba masabot mga sambahayang ito. Ikaw nung puas ba'da ijabatul muadzin wa indal iqamah, puas long niya sin jawab ta atawa sambung ta, jawab ta ha nagbabang habilal long tawang sa usmagbang in basahun tay sab Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatul qa'imat ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wab'as maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Hati niya puas si muadzin wa indal iqama atawa doon ha ubos asa bunag kamat, hati niya aon doon sambag ta ha muadzin yaon in sumalawat kita. Ma'am. Hikapito butangan since in the doa bang kita mangin doa fa Allah Ta'ala, hati niya sumalawat kita ha panagnan
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala us kay napusan sumalawat daisab kita bang kita manganyo dua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawalo mga bariman na durungog mga barhulmat butangan sin salawat nanto inda duhulul masjid wa inda khuruj minho dan kita niyo sumod pa masjid ibang gumawa rin ha masjid biya sinasabot ka kaina dan kita sumod pa masjid itikang tain si kita to bismillah wassalatu wassalam ito rin salawat bismillah wassalatu wassalam ala rasulullah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik bang kita gumawa sumalawat bismillah wassalatu wassalam ala rasulullah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Naam hikasiyan salawat ta alas Safa wal Marwa bang kau mag-umrah atau mag-haji sumalawat kau bang kau roon hasafa iban hamarwa awak to kau mangayo dua angkat mo yung dua lima mo umalok kau pakiblat dumoa kau roon bang kau hasafa iban Marwa habod sin Safa iban habod sin Marwa. Naam hikang ko niya inda istimail kaum kabla taparrukin dati niya bang awon pag meeting awon meeting pag imon sin manusia hadi pa sila makapagbutas sumalawat in kita amin duaul madlis lang niya hikang po tag-isa inda dikrihi sallallahu alaihi wasallam bang masagbot in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabay kita sumalawat long sa upamalong sinhatid kal nagsabda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kala Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita ma'amum atawa jamaah long ta Allahumma salli ala Muhammad karong naganta masabot ingan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabay kita sumalawat mga unomian lang niya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sambagta Allahumma salli ala Muhammad. Hikang putag dua indalukuf ala qabrihi bang kita tumindog doon ha tampat si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kaumat tujumiyara patampat si Rasul sallallahu alaihi wasallam hamadina alam mo assalamu alayka ya Rasulullah atau wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Nabi Allah Allahumma salli ala Muhammad. Yato hikang po tagto ijaha rijailasso bangkaw gumawa harap patabo pagdarakangan tago pagdirihan ista atau panyat pagkaon mo hati niya sumalawat kau atau ilad dawa au nahwiha bangkaw imbauton au mag-invite mo mga pag mo na parkala amoy haturan sin agama tingna sumalawat kayo kang sindurain parin hawat to hikang po tagupat ijaka marrajulu min naumil layl bangkaw bati dahin haturan mo hadung ngaon atinya sumalawat kau. Demikian ikang po taglima akabal khatmal Quran kay napusan bangkaw uno matammat mong Quran ay karibas sahun ikang po tag-unom yawmo Jum'ah adlaw Jum'at patawin tayong salawat ta hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam aksur alayya salatan yawmul Jum'ah patauran yun salawat marikaku hadlaw Jum'at biasin domini pakunsum pasadlop suwa Jumaat tayan patauron na to in salawat na to din hadumini sampai pakunsum sampai pamahapon Jumaat pa siya ang buok waktu masuhi Abu Bakar Jazairi rahimahullah masuhi siya sin mga murid niya hatungon sin hadis ini aksiru alayya salatan yung Jum'ah pinasubukan niya uno yung taod sin lang nga aksiri patauran yung salawat mauna yung taod niya sa wala dito bitain taod
in long ta specific number pila tuod salawat tahadlaw Jumat. In jawab si Nambuk Alim rahimallah hafidahullah long niya di na siya magayon ha maka tuong gatos kau sumalawat ha malam Jumat adlaw Jumat ka atau mahapon niya. Ito yung jawab niya. Demikian sumalawat kau ikang po tagpito butangan sin indal hammi wasyadaidi wa talabul magfirah. Hawaktu kau kasigpitan kasusahan batungan kau kasigpitan kasusahan sumalawat kau iban bang kau mangayo kamaapan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala magfirah talabul magfirah sumalawat kau para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kang hutag walo inda tabligil ilmi ilad nas bang kau magpasampay ilmo pamano siya inda tazkiri wal qisas hawaktu kau magpatuntong iban magkissa wa ilqa'id dars bang kau dumihil pangadjian wa ta'liman manghindo sumalawat kau fi awal jalik wa akhiruha panagnan niya atawa kahinapusan sin paghindo mo atawa pagmasihat mo sumalawat kau Rasul sallallahu alaihi wasallam ambo ko pubutangan salawat na to kang putag siyang awal nahar panagnaan sin adlaw ilang sin akhiruhu ilang sin mahapon niya akhir sin adlaw at mahapon ikakawaan bada firag na udo bang kaubos mag air sumalawat kau ikang po ikaw kawaan tag-isa fi kulli mawtinin yajtami'u fihi lidhikrillah yung kawatin niya magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala lang niya in katanong nga butangan yung napun siya doon ha lidhikrillahi ta'ala hapag tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala indal haja tu'arridu lil abdi atin nga yung bang kalagihan lang niya in pagsalawat kau mangkau magkalagihan atawa mga kayo mo hindo sin salawat atin nga sa hinduan atawa kalagihan siya baitaan mo atawa ang nga bang matarkala ang mga kalupahan mo sumalawat kau ay kaya ma-discourage lang magkalupahan ko bakas ko na memorize atawa sa mga pagpangadji mag-study mo sa kalupahan mo mga kautan dia magtuya kung mga yung dia pangkimot yung dia malawa kau sa tayo ng kawito tuntuman mo o sumalawat kau Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad atawa ang malupa atawa ang diwalan dakon mo sumalawat atawa sumalawat kau na demikian fi salati fi ghairi tasahud doon hasambahay ang habukon lang tahayat ika kawan tagupat iwan kahinapusan niya asna salatul aid hawaktu ng sambahayang hari raya adha iwan sin Eid puasa mahuli mga umat Islam amutoin biya nasabot na mo tiyo atungod pag salawat hapangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyawa na to doon ha kalam sintuhan na to Rabbul Alamin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amo ito mga bubutangan niya lang sin mga ulama muallif sin kitab ini in kauhaan tag-upat bubutangan sin salawat na to para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habihatin in hantang imma na pagmanata sin salawat butangan kabutangan niya kanalang in ajal ibadat
amoy ni sa rayaw-rayaw sa mulya-mulya ibadat nikmat kato sinallahu ta'ala ibadat in salawat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa labit to mga umat Islam, ayaw na to pahil-pahilong, ayaw na to isa butangan bukun habubutangan niya in mga jikir salawat kama ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala atawa ayaw ta gaan-gaan pangikyan biya sin jin na to kauman na to bihaon atin nga magtubutangan ng salawat bukon habubutangan niya iya to mga umat Islam mapatot kaniyo ang pag-asuwi pagpatuntun yung parkala ini labi niwa kalam sin Tuhan na to Rabbul Alamin ang mga subukitan niyo mga sila kaulamaan na to kaguruhan na to iwan sin mga kakitab-kitaban sa mga salafus salih salaful ummah iyon birita nila in ibadat atau hambuk ibadat na to aming pagsalawat hapang muna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin bubutangan niya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaitu na pengajian kita nurunyan na penanggungan Islam kami maka lupain kita atau walau kita magkahinangin mga ito perhana perkala melaku itu agar Allah subhanahu wa ta'ala in salawat yang akan sin Tuhan Rabbul Alamin amin yunahan niya in siya amin sumalawat Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian yung mga kamalaikatan nagsasalawat Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kita isap demikian sudah kita amin kumasin pagsukuan isap adapun in salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul amoy in lauta dinilan siya sin Tuhan Rabbul Alamin kabansahan pasalansin ini pagpasampay niya sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin pagkataan manusia amoy wala siya gimana wala siya limagdag dinindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo pinurong niya na inya tukatan ang bukit tukahurmatan sin Tuhan Rabbul Alamin kamunato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian in mga malaikat in pagsalawat nila amoy in pangayuan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaampunan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yung kita nyo amoy in pinutungtong batuhan diada sa bahat turin do para Bosnia manjadiin kita rin sumalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam niya ito ibadat na ito sa Tuhan Rabbul Alamin sabi niya ito laatan sinullah subhanahu wa ta'ala hadis Rasulullah na inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi inna Allah subhanahu wa ta'ala ilan sa mga kamalaikatan nagsasalawat pa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun na in aturan sa pagsalawat wala ng sugo diyan in kita iwan sa Tuhan Rabbul Alamin kaniya daragat in kita ang kita sumalawat na inya ito ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala ambot parang hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam amin lang niya in sa ikot-ikot na manusia amin baka kumasambot doon ahagarat yan yung siya ng doon pauusin siya rin isang makasalawat kako ya na amunan doon sa ikot-ikot manusia mahita sa magbarang niya yung kaikiputan niya amoy yung kawaak niya sinaman niya sa pag-uusap ito wala niya hiyasin at tawaman niya kaikiputan na inshallah ta'ala yung mga tukatan ano yung nasa itinawaran na ito amin lumawat sin lonta ibadat bukun amin magugat makaan amin magdatong na sa dyan mga pagkala bihato kataon makasabot sa Rasulun kita suway sumalawat na nakawati ka ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nahugan siya tumagugat di na kita niya namin mag-sandal karo yaw di na kita niya mag-ay manjari na magkatanta alhamdulillah Korea
namun jadi kami nang menghadap atau jadi menawar menawar berkala Allah insyaallah mudah-mudahan ketemuan itulah kemudian pengajian sembilan hubungan. Nah itu kalau membeli corona itu mikrofon namun menghatam si program itu ini longgar sin doa bangin doa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siyak. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.